Slušaj, jeste vi sad za 6 sat na veze? Sve moram puniti. Ajde, puno mi. Ide ako bude sve u redu, da nema njih, da samo izađu i da počnu da se spoje.
Vratio se na repirao sam slobodno. Spravili sad u toku rata, gledaj. Stavi jedan ovdje, bravo. Pravac potočar. Pravac potočar i bratunac, nemoj se zaustaviti, ajde. Treći ispred mene, skroz, ajde. Ajmo, mom. Napred, pravac potočar. Bravo. Dobro. Hej, dobro. Ajmo napred, ajde. Odlično, ajde, čuraj nam. Ajde, Krle, vam. Kamermane. Na današnji dan, pre 2 godine, 11. jula, čestitam. Ovo je slobno. A sad smo sašli. Bravo, hvala se. Gospodine general major. Gospodine. Ljubo, Jorgan. Evo, bilo da je to tako. 4 puta, jedno sad to. Dobro je. Ovamo neke kamera vidi. Tu, majster, tu. A ti su da? Rodom. E pa da ti je onda srećan grad. Gdje si bila do sad? Ovdje cijelo vrijeme. Znam što hoćeš tamo. Gdje ti je kuća? Ajde idemo u nju da popijemo kavu. Molim. Kreći polako, Mišo. Samo ti ne rabiš. Odozdo si. Letle su kugli, da, letle. Odvrni iz kiru, skup nogu. Gorene, a ti nemaš pušaljke, gore daj! Ajmo, odmah naprijed! Gori! Gori! Niko neće Ne bojte se ništa. Ajde sam. Neće niko ništa. Vam, idemo, ne bojte se ništa. Dođi slobodno. Ajde, neće niko ništa. Ne bojte. Nema, zvoli smo se, da se sastaviti. Ne bojte se, još otišli. 20 ruke Omega. Nemojte kuka, reći veliko ništa. Zoka, ja mislim da je on na ovom dijelu, ovaj deo, gore od Kizmića.
Sad sam to pođeo. Čik naš. Žive nije Ovo je kod je kođak. Isti kođak je. Ko je puški? Moraš reći čovjek. Nema više, pa nema. Kako ovo malo dobio? Pa ima ovo malo. Slone se odavde. Ja se pomogam na ređenju, najmanje zanima, trcat ćemo svi koji žele. It says that all of the people that get the process, all these things they're doing, like here's the order, is not institute. Ko žele, bit će prevezeni. Bilo da je malo, veliko, staro ili mlado. Ne bojte se ništa, samo polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odakle ćete preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte se neko dijete izgubiti. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živio. Ovako, ja sam upravo danas primio jednu delegaciju ove populacije ovdje i oni su me zamolili da omogućimo ljudima, civilima koji hoće da napuste ovu teritoriju, da im omogućimo da pređu na teritoriju koju kontrolišu muslimani Hrvati. Što vojsci nije cilj bilo dejstvo protiv civilnog stanovništva ni protiv snaga UNPROFOR-a i mi smo obezbedili prevozna sredstva, obezbedili smo im hranu, vodu, lijekove i u prvoj turi u toku današnjeg dana evakuisat ćemo žene, djecu, starije osobe i sve druge koji dobrovoljno žele bez ikakve prinude da napuste ovaj prostor borbenih dejstava. Oslobođenje Srebrenice usvojeno nakon bezbrojnih terorističkih akcija muslimskih jedinica i ove navodno zaštićene zone. Srebrenica je sada slobodna. Jeste, slobodna je Srebrenica, međutim ja sam rekao ovoj delegaciji koja je došla ovdje da svi oni imaju još tu nešto malo grupa koje nastoje eto tako nekakvim sporadičnim dejstvima da još uvijek pružaju nekakav otpor. Redio sam da se svi njihovi vojnici također priključe i da polože oružje, što su oni prihvatili. I ja se nadam da ćemo makar ovaj problema rešiti na ljudski način, bez da strada
nedužno civilno stanovništvo, jer ove žene, djeca i ovi starci ništa nisu krivi, što i Alija i njegova politika zaveli. Neće ništa. Dobar dan. Kako smo? Koliko ti je godina? Kako ti ime? Molim vas, budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, vi ćete premlačeni do Hladnjaka. Samo malo. Da imaju sica i žene. Stari. Vladimir! Ajde! Polako, čuje ženska stopica. Ajde, bosti djeca, polako, stani. Ajmo pravi, to se testu. Ne, ajmo testu na zune, smeka na se po kamiju, ajde. Kamiju neka na zune se roka. Ajmo. Gdje poštara malo, poštara? Pa gospodinu Dolu mnogo čuo, ali ne znam čovjeka. Verovatno je dobar čovjek. Čim je senator. Na ovim prostorima ne treba oružja.
in these areas, Ni jednoj weapons are strani not sukobu. necessary, not to all parties to the conflict. Na ove prostore treba In these areas, razuma. they should bring some reason. Treba da se ohlade glave, They should cool their head, their da minds, se učuti their i heads, postojeće oružje, to silence the existing weapons, da se sede za pregovarački stol, sit by the negotiating table, potpiše sporazum o bezuslovnom, trajnom i potpunom prekidu neprijateljstava, to sign an agreement about lasting and unconditional cessation of hostilities, i da se o spornim pitanjima, and to solve koliko ih ima, dogovori ljudski, every possible problem trezveno i in a razumno. human way, in a reasonable way. I'm a man who defends its nation. To ga ne branim samo od onih koji su ga I'm napali not defending it from 14., those who acted, 41. i 91. in 1914, 1940, Nažalost, i oni koji su ovih pomenutih godina 14. i from those who 41. bili in the saveznici moga years, naroda. were allies. War tribunal. What is the general comment on those charges? Kako komentariše? Ođe, хорошо. Idi sada napred da mi prođemo. Polako, pažljivo. Nazad idi, nazad idi. Ajmo kola da dođe. Dobro večer. Kako ste? Ja sam general Mladić. O meni su vam svašta pričali, jel tako? Idete svi za kladanj kao što su otišli ovi pre vas. Ne bojte se, ništa vam neće biti. Slobodni ste. Da li ste srećni što odlazite? Jesmo. Se pravilo ni od plastike kao dečji igrač.
по везі скаже, що то я, і вони тут будуть тут. У мене джип там вже стоїть, все готове. Dajte im se javimo te. Добре. Здравствуйте, товарищ. Da. Ja sam, budite sigurni, uzmite zamjenika ili koga hoćete oficira iz UNPROFOR-a, uzmite saradnika koga god hoćete i jednu ženu i dođite ovdje na punkt UNPROFOR-a da se dogovorimo o daljem spašavanju cijeloga stanovništva i bezbednoj evakuaciji. Da li si me razumio? Prijem. Živ! Polako, polako. Это генерал Младич. Генерал Младич, давайте мне Авда Палича. Ja mislim da on veruje ovo što je rekao. Budite ubeđeni da sam takav. Onda će ti da predstaš tamo tu. Dajte što ja vjerujem bez ikakvih problema. Polako, fino, gospođo, budite služ. Nije ga su brki. Ali ima dobri dan. Bilo je, vjerovatno. Da ja samo nekad izu. Šta želi čuti? Pa ja, dobro, Ham je... Evo ja mogu. Ima neko da želi da ostane? To sam ja htio gospodinu da vam kažem, ima zainteresovani da ostane. Koliko je? Ono što mi sad trenutno razgovaramo je 10-ak kompletnih porodica. Međutim, ja mislim da bi možda taj broj da bude veći. Mi smo se dogovorili. Jeste li spremni da predate oružje? Svi ranjenici. Pod B, žene i mala djeca. Pod C, starci. I pod D, ostalo stanovništvo. Prema tome onda vi ćete dati kućniča vozila, vaša dole, da natovare sutra u 10 sati ranjenike i doktor da dođe sa ranjenicima. I ovdje ćete predati potpolniku, mome, našeg zarobljenika ovoga malog Mrđu, a vi ćete produžiti sa mojim sirima, sa gospodinom, do Kladnja. I vi ćete se, nemojte vi ići u Kladanj, u njihovu teritoriju. Vi pravo u Kladanj i predajte ranjenike. Iz Kladnja vraća se konvoj. Vi ćete pripremiti, gospodine Heljiću, Hamdija, vi ćete pripremiti stanovnike, nek se prikupe u žepi i da se odredi dole gdje vam je najlakše, do prve linije. Kažemo, nemojte da ona... Ajde, evo na arapskom nešto piše.
Što ti je ovo rakije? Rakija, kleko. Ovo je pivo, šta je ovaj? Pa dobro, ko će mi kupiti? Živo. Da, meni se da. Živi. Da nije pivo. Sve sam završio. Po dvije. Što prvi to ne? Hvala. Hvala. Podijelite dole tim ranjenicima. Daj mi to vino, nemoj im otvarati. Daj mi vino. Imamo rakiju, šta će sam vino? Da, poneste dole. Odvešće kolovac do Lina. Odvešće vas kola do Lina. Jel se razumeli? Znači, da reziramo. Sutra. Так вот. Первые жены дети, старые, остальные, да? Раненые, первые, потом жены дети, старые и остальные. 10 сад первый конвой. Да. 14 другий конвой. Будет 50 автобусов. Так вот. Sa ženama, za žen djecu. Nema potrebe, obzirom da će to ići. Kaže to vjerovatno kratko. Dobro. Da džaba ne komplikujemo. Jel vi imate poverenja? Verujete li vi meni? Ja osobno, lično vjerujem. Ja ću reći. Nema ni 400 naši. Učinili ste veliku uslugu za... Knina? Niko, slobodno, neka dođu, neka se ne... Oni mene znaju. Hajde, živi, prebaciti. Evo ima kolo. Rekli ste da mogu kola. Možete vi kolima dole i možeš kola. Kupio sam gol.
se sve uradio bio. Vjerujem da je vam bila interesantna sesija. Jedan od ljudi koji se godina ima davno 70. Znači, Kamiću, kako se ovdje na prvoj liniji borca? Nikad ne paši. Pi vodu. Što? Izvedemo kopane, jer ja poznajem keramiku i znam kako se onda radili. Iskopaju i onda